رئیس عبدالحی اوکوموش اندام کماله شورشگر یا دموکرات کرد ددکاده لآمده مرایه گگ عبدالحی دمای باش او 140 پروژه همو به هفرا راگاندن آوان وکه ترک دویژن سننه یعنی نینسه خیر اوقاس پروژه به هفرا اردوغان همو دوی دمه دا رادگینه بله روزباش بگمان 140 پروژه نه 1400 پروژه بنجی اواناش کو کارنی گلک جوان کارن کرن دا قدیابون اویا تمامی آمور سیاست هلبجارتنا پیش روژه یا 2023 بکار آنینه اویا تمامی وانا وکی آمور اکیش خورا بکار تینن مرف گوا باش بالا خود ده قالا چید که قالا قیرکرنا ریاض که قیرا ریاض که قالا هنه کارین شارداریان کل سر بازارا چیکرنه قالاوید که قالا بند آواد که اوانا همه شخود کار دستلاتداریه که اساسی نه کار خوی خوزایی کرنه وکا منته کی وکا اوکه کی لسر گل بیا گوا به کارانین اویا تمامی جبونی هلبجارتنه استثمار کرنه وکیلنه تو تشتکیدنه نینه باشه که کبزای 140 پروژه یعنی جی پشتی ویجی گلک پروژه اندرجی دبکو دیسا را بگینن اویش باندوره که تاثیره که لسر دنگان دیگه بکه با سال 2023 نها وکا کته زانین دیاربکر ناوندا کردن باکوری همیایه جبروی جی پیامی وی کل پیام سر و کمار کل دیاربکر بده اف پیام جهمی کرداره جبروی جی گلکی گرینگه ایجا او تاثیره کی باندوره کی هلبجارتنه دا لدنگا بکه آنا گلین کرد ده ترکیه دا هیویه وان بینه هیویه کی آواه بو قالا پرسگریکا کرد نکر قالا پرسگریکا آزادیا نکر قالا پرسگریکا دموکراسیه نکر قالا پرسگریکا مافی مروفا نکر گله کرد براستی دسری دا و قالا پرگالا وانی آبوری دا جی که انفلاسیون اوقات زیده بیه و انسان دبنی زختن آبوری دا اوقات زحمت دکشین قالا وانا جی نکر گله کرد جی خود سری دا آزادی خو جی ناسنامه خودی جبر خودی درد که هیویاوی اوه و آزادی و مافی مروفه و وار قالا مثلا آبوریه قد شو قالا وانا نکر وسا خویایه که گاوا که هاتیه دیاربکر استراتژی خو تثبیت کریه لسر قال نکرنا وان مثلا آزادی و دموکراسی و مافی مروفه و آبوریه قد قال نکه باوایه کی سر را در باس ببه جبروی جی گلک زلاله کو گلک کرد ev axaftın o ev projeye ku qala wan kirin ev bandorek ser denge geli kurt neke. Gotar Erdoğan da çi tiştekî nû hebû ku giring be bo Kurdan? براستی me tiştekî giring te da nedî. Min jî serî heta binî xwest ez gelekî bi awayekî ew min lê guhdarî kir. Tiştekî ku peyamekî ku gelê Kurd pêk kelecan bibîne û gelê Kurd bi alî xwe da bikişîne me peyamekî wisa tê da nedî. Ji xwe ez dibêjim ku di serî da Birêz Erdoğan Serokkomarê Tirkiye di mesela Kurd da têkiliyê xwe û gelê Kurd ji hev qut kiriye. û gelê Kurd jî vêyekê ew jî vêyekê dibîne ku di metropolên Türkiye'de wekî Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın yani van metropolên mezinî Türkiye'de jî Kurdên ku berê di pergala aborî da jî qismen jî alîkarî didanê jî ew jî jê dûr ketine. Serokkomar vêyekê jî dibîne. Ji ber wî jî awê ku xuya ye
tenê bi zext û zorê ew ê li ser pergala xwe li ser zext û zorê bimeşîne. بله که قبلای تشکی دنیجی بالکی شبو و برین ها و گوتی که هر پیام کل آمده ددن با همو کردانه یاکو اردوغان دوی میدان استاسیون آمده ده داخوازش خلقی دکه خلقشی به هفرا دستی خب بلند دکه و آخافتنی دوباره دکه دبیجه یک ملت یک آل و یک دولت خلقشی دوباره دکه برای و اف هشمندیان لناف هنه کردان دا جهاتی قبول کرن Niha ev yek gelek zelale ku qada mîtingê da ew girseya qada mîtingê ji bajar û bajarokên der û dorê jî pir zêde bi servîsa wê qadê tije kirin. Ev ya yek. Ya dudoya li çi bajarokên Diyarbekir û çi jî navenda Diyarbekir tê da ji xêrî gelê Kurd jî gelekî karmendên ku nekurdin jî tijene. Ji ber wî ji alîkî dinê da di ew karmendên ku di daîreyên fermî da dixebitin bi awayekî mobbing li ser wan hat kirin ku duê qadê da cî bistînin. Ji ber wî jî qad hinekî girse xuya bû lê ev yek gelek zelale ku tezahürat û ew coş dîsa jî di qadê da ew hêviya ku wî dikir wî jî nedît. Ji xwe çend cara ger bala meriv dikişîne ku tiştê ku digotin ji bo ku tezahürat jêra nedihatin coş tune bû wî dixwest ji nû da bi coş bi wan bide gotin. Ji ber wî jî di qadê da ew coşa ku bandorek li denga bike xuya nedikir. بله که عبدالله بری نهاد هلبجارتین بری نهاد AKP دنگه کی گله کی باش لآمده ورگرد هون پیش بینی دکن که با سال 2023 جی دنگ AKP او قاسبن لآمده ger hilbijartin di rewşekî demokratîk di rewşekî asayî da bimeşe berê ji sedî bîst û du dora sedî bîst û du ya dengê wan li Diyarbekir hebû. Ger bi awayekî asayî û rewşekî demokratîk da bimeşe nemimkün e ku ew qas bistîne hin di mesela Kurd da ku bi temamî ji mesela Kurd dûr ket û hin di meselê aborî da gelekî dengê wî kêm bûne û ger weka ku me got rewşekî demokratîk da ger hilbijartin bimeşe li Diyarbekir nemimkün e ku ji sedî bîstî bistîne. باشه اف پروژین کوی رو اردوغان را گاند بگمان همو به جرای که دکمن خدمت خلقی لی لگوری روش آبوریان ها کو با کوری کردستان و ترکیه ده در باز به او بلنبون انفلانسیونی هیچ پروژه یک هبو کو بکار به حسانکاریه که بکه با روش آبوریا خلقی مخابن پروژeyekî wisa xwane nekir. Ne ji bo îstihdamê ne ji bonê ku gel jê bi awayê aborî jê îstîfade bike û rewşa aborî piçekî sererast bike mixabin projeyekî wisa me têda nedîn. Gek Abdulay ez ê pirsgarekî dijî bikim hûn dizanin bi taybetî her kes dizane li Tirkiye jî li Bakurê Kurdistanê jî her partiyek berpirsek were bo Amedê yan menteqên Kurdan bêguman ji bo deng tê. Yani mebesta min ew ye xelkê Kurd li Bakurê Kurdistanê çi qasî hayayê ji vî yekî heye ku çi bazarek li ser dengê wan heye? Niha bi taybet li Diyarbekir gelê Kurd bi rastî li ser dengê wan ewkekî zêde duê haydarin û baldarin ku li ser dengê wan hinekî bazar û hesab tên kirin. Ew jî bi awayekî êdî mesela aborî jî ji xurakirine meseleyekî xala dudoya. Êdî ji xurakirine wek meseleyekî şerefa netewî. Ji ber vê yekê jî tenê ji nasnama xura û ji ziman û çanda xura bi taybet xesasiyeteki zêde nîşan didin.
وکی نمونه اشترا بجم ده آخافتنا واندا آخافتنا سر کمر دا ودی کو قالا زندانا دیاربکر جکر بله زندانا دیاربکر کته دا ایدی dünyaya da navdar bu ku be işkence xu u bu kuştuna insana u bu tünekirina mafim rova navdar bu naha jiseri da ev daxwaz hebu hatta partiya Serokkomar AK Partiye bixuji ve yeke pejrand bu ku evura bibe müzeya mafim rova ji bo ku insan jiwan işkence doğan işkence u mirina da bibe ibretek ji bo insana le îro hat ew derbasî wezareta çandê kirin ew tê wê wateyê ku ji navê kulê jî kirine müzeya çandê ew tê wê wateyê ku cuntaya faşîst ya dozdê îlona 1908 ser kirliyarê wan ser wê xirabiya wan ser wan îşkenceyê wan bixwe jî ew tê wê wateyê ku ser wê jî digre ji ber wî gelê Kurd bi rastî divî warî da zêde hesasiyetekî wî heye bi taybet jî li Diyarbekir. Gelek spas kim Geg Abdullahi li gelme bûyî spas bo birêz Abdulhay û Kumuş endamê Komeleya Şoreşker ya Demokrata Kurd DDKD gul amedê gelme bûyî spas kim re.